This video is for content purposes only. Ngayon, kung asar ka, talo ka. Kasi binmaloy ang panalo. Preview. Nupalastugay bali labat. Tabi-tabi, dadaan kami. Ipiragyo ni, tawalad si kami sa corona. Nakardaramay ng baga, dyan comment section na live kalabyan, ya ibabagada, manakar iran akalabos dyan bewak. Antoy, inumpisaan nyo la kalabyan, at talo may manukyo. Antoy, nanakarkilan na kalabos. Ngiting pang beauty queen? Sa Season Ferrer Dental Clinic lang kayo magpaalaga ng ngipin. Endorsement. Sheesh! Congratulations Manaya at sa may analo ya Miss Lingas ng Pangasinan World 2023. Yasin ni Kisha Buenape Chevy. Kabandaan ko. Kabaluyan ko. Kapar yawalad medical profession. Tansa sa keso dentisme. Ipila yun ni may violinist, siya taga si kami. Doon pa lang, panalo na kami. Tapos taluran ng vlogger may mambabantay dyan si Kato. May taluran pinakasikat niya vlogger dyan binmaloy. Banong TV, Boss Ringo, tan syempre, yours truly, kapantat. Doon pa lang, panalo na kami. Nambantay mo si Pangasinan Nomad. Pero, aguluan dyan numbering. Nugabayo la kayo't bimaloy. Tamangan kayo'y kaluskus. Paano iraratay lupa yun akuskus. Taatalo ramay manukyo na plancha. Paano unda ka mo so postura. La kayo ditan at daang kaluskusan dyan nagilayan. Tawayan nyo'y kaluskus. Paano atay lupa yun aglasinga akuskus. Binmaloy, number one. Tabi-tabi, dadaan kami. Walad si kami sa corona. Ngiting pang beauty queen? Sa Season Ferrer Dental Clinic lang kayo magpaalaga ng ngipin. Tabi-tabi, dadaan kami. Ipiragyo ni, tawalad si kami sa corona. This video is for content purposes only. Ngayon, kung asar ka, talo ka. Kasi binmaloy ang panalo.